Posljednjih dana pažnju javnosti zagolicala je seksipilna Jelena Rozga, koja je prema pisanju medija svojim fanovima preko Twittera čestitala Božić i Novu godinu uz fotografiju u svilenom korzetu. No ako ste pomislili da je riječ o Jeleninoj samopromociji, varate se. Fotografiju staru nekoliko godina na profil je postavio njezin obožavatelj. To je slika stara 7 godina, to je slikano za jedan tjednik. Prekrasna naslovnica, jedan od mojih dražih, i to se jedan dečko stavio na moju stranicu fan kluba. Nakon što je ovo ljeto prekinula vezu s dugogodišnjim dečkom, atraktivna pjevačica je za In magazin ekskluzivno otkrila da ponovno ljubi. Jele, ima li promjene na ljubavnom planu? Nešto se promijenilo. Šta ćemo sad? Pa, sretna sam. Mogu ti sam brzo, sam sretna i zaljubljena. Mlađi, stariji? Pa ja volim mlađi. Mlađi je. Osim novog dečka, lijepa Splićanka ima i novu frizuru. Malo sam htjela promijeniti i moram ti priznati, sam prezadovoljna. Što mi je lako za održavanje. Sama sam se i oprala kosu, ispeniram se, sve sama napravim, super mi je. Neumorna Jelena i Božić je provela radno, pjevajući u Metropoli. Dobila sam puno lijepih poklona. Pa najdraži mi je poklon bio pidžama, ja obožavam da lijepe pidžame. Ja sam skromna.